Te dol počakam. Kaj pa je? A ključev ne najdeš? Ti bom jaz pomagala, le ni problema. Hvala. Moje so nekje čisto spodi, tako imam natrpano torbo. Moram se pospraviti. Čakaj, tukaj ni. Jaz upam, da ne boš kakšnih kremšnit od prejšnjega tedna še našla. Evo, najdla. Izvoli. Kaj boš pa tu? Kaj pa to tle oddela? A to je nekaj za otroke, a ne? Ti, ampak današnje igračke so pa tako abstraktne. Sploh ne vem, no, jaz to sploh ne razumem čist dobro. Ampak je pa super. Lej, hej, Mojmir, lej, kako dobro igračko ima. Mislim, oprosti, če bi Leonček bil še mečkan, jaz bi mu takoj kupila kaj tacga. Kako dobro. S tem se vse sorte lahko igraš. Mislim, lej, kaj dela? Suzi, jaz ti vedela, da to dela. Kako dobro. Lej, Marta. a viš, kako je to dobro? Marta. Lej, ali pa tako, da si malo zmasiraš. Kako dober. Marta! Kaj? Na, če ste v avtu počakal? Jo, si zoparan, no. Se ne razumem, kaj mu je. Kako se pa to ugasne? Marta, se imaš, lej, se lahko ti dan oddaš. Evo, a ti dan tlele nazaj? Ja, kar pusti. A mi prosim lahko poveš, kaj jaz to kupila, da jaz ta mali kupam v cestre. A veš, kje je v Ašapahandelo? Ki? Ašapahandelo. Daj ti drugič razložim, no? A ja. Okej.